So guys, muri kubona kano kantu kari hano ni itike naguze ngiye kwinjira muri mize, ngiye gusura hano muri Halifax uko bimeze. Hano bampaye map. So muri kuyibona inyuma ahiri. Inyuma yaho hari ubwato. Kubona ubwo bwato. Ya, abonye ubwo bwato ko inyuma hejuru hano gutya. Ubwo ni ubwato bunini bwerekana. Noneho ukomeje hano inyuma yaho uparitse ku nyanja ya Atlantika. Ni kuyibona hano ni muri downtown, ni mu mujyi. So ni mu mujyi hano, niyo mpamvu navuze ngo reka mbatembereze dusurane twese tujyane gusura mize. So twagiye rero tuhagere turebe ubwato. Nabonye ubwato. So mubona iyi stati iri kwerekana uyu mukecuru, umwe mu bantu hano. So iyi rero ni ikirango cyerekana iyi mizi. Hano ni kuri reception bakwakirira. Ya. So urabona iyi ni escalier izamuka hejuru, niho hari mizi. No rero, so hano ni icyanya cy'aba immigrant, umwanya w'aba immigrants. So ibyo bagenda basobanura, umwanya w'aba immigrant, berekana n'imyaka immigration to Canada. Ibyo bari kwerekana kuntu immigration yatangiye umwaka w'1200 aba indigenous presence. Urukumva ari byo bari kutwereka, ukazakomeza kugeza muri mwaka w'2000. Abanyaburayi akenshi nibo babaga bajyayo ku bwinshi, nibyo bari kwerekana, ndetse n'abanyamerika y'epfo bakagenda bazamuka. Hano bari kutwereka abakundaga kuhaza cyane, aba United Kingdom, uko bagenda muri iyo myaka, ko bagiye bahaza kugeza icyo gihe, nibyo ari kugenda batwereka. So ayo yose ni amateka, dore bamwe ba kera ukuntu bandikaga. Bari kwerekana aba immigrant baje, babaga ari benshi. So ku mafoto genda ubona unasoma, ushaka gusoma urasoma. No wis admi. Hano bari kwerekana bamwe mu Bahinde nabo bahaje kera. Urabona ko bahaje kera muri 1914. Canada bayimazemo igihe kinini. Ya. Ibyo bari kwerekana. Genda batwereka ahantu hose. Ya.
so muri kubibona uko abayimigira bagiye baza. Iki ni icyambu bari kwerekana hano Canada, urukumva kubibona. Iki ni icyambu cyahuzaga abantu benshi. Aya ni amafoto abigaragaza neza. So muri kubibona nyine ko ni ahantu hanini, kubibona ko ni amafoto. Hakurya naho kubibona ni ibintu byari bigoranye hano. Ubuzima Canada iryoshye mw'iyi minsi, byari ibintu bisa nkaho bigoranye. Hano bari kwerekana abantu ba mbere ukuntu babaga barimo barakina, amaresitora, ibintu nk'ibyo. Aya ni amato ya hano, amato amwe n'amwe yagiye asura hano, bari kuyabona. Ibitanda bya mbere uko byabaga, uko baryamaga, uko mbere baryamaga, nuko babikaga kuryama ahantu hatoya kandi bagakwirwa. Mwahabonye aha ni ubwato bundi bari kwerekana uko bwabaga bumeze. Bari kwerekana uko ubwato bwabaga bumeze. So mwabibonye, abantu bose babaga bagiye kugenda ni uko byabaga bimeze. Urabona umwana utegereje kugenda yasinziriye. Hano ni muri urugendo rurerure, rwabaga ari rurerure cyane. Hano kuzibona ibi bikapu ndi kubereka ni nabyo by'ibi turi kubona. Turi kubona hano nibyo by'ibi ndi kubereka, nibyo by'ibi ngibi ndi kubereka. Kadusohoke hanze noneho mbereke bumwe muri ubwo bwato bugiye kugenda. Bumwe muri ubwo bwato muri kububona. Ubu ni ubwato buraziritse. Ubu ni ubwato. Hano ni amato yabaga arimo ategurwa kugenda. Ni muri ya myaka ya mbere. Mwabibonye abayimigra barimo baza, mwabibonye. Noneho urabona mwabibonye aho buziritse. Dore aho buba buziritse. Noneho reka mubereke sasa. Mwabonye hano buriho idarapo y'Ubufaransa. Hariho idarapo y'Ubufaransa. Ubu ushobora kugenda bumara hafi amezi 6. Bumara hafi amezi 6. Kubona ko ni ibintu bitangaje. Ni nk'inzu neza. Uragenda abantu bakaburiramo. Okay. Hano abagenda berekana intambara ya Canada. So okay. Hano bari kwerekana ibyabaga biri muri box. Iyo bita mare. Babonye iyi niyo bita mare.
iyo bita Lamar de Margaret. Uyu ni Margaret, dore udukweto yambaraga, utuntu nk'utwo, imari ye, ibyenda bigize ya. So reka twinjire no kuri iki cyumba noneho, assembly hall, tuhasanga aya mafoto. Noneho katuhazenguruka Canadian Immigration, muri kubibona bagenda babitwereka. Okay, hano batwereka uko byabaga biteye mu mantuza, mu mahalls, cyangwa se mu masare y'inama, ari nayo hano barimo batwereka hano imbere. Mwayibonye uko sare zabaga ziteye, uko sare zabaga. Noneho hano bari kuguhereza welcome to Canada. Okay, nibyo barimo bakwereka. Okay, reka dukomeze hirya. Dukomeze hirya. Hano ni mu mwijima, ariko dore bya bintu naberetse bimwe, igikapu cy'umuntu uko cyabaga giteye muri kiriya gihe aba immigrant barimo baza. Yabonye n'ingorofani yabyo. Hari n'akantu ko kunyweramo, iki ni kimwe mu byo banyweragamo, utuntu nk'utwo, ibifungo, inkweto. Okay. So babibonye. Hano baberekana uko za telegrame za kera. Mwabibonye icyo bitaga telegrame. Hano berekana integuro. Mwabibonye za mashini za kera. Uko urabona n'umukino benshi babaga biki, umukino wa chess. Kwerekana utuntu twinshi dutandukanye, za mare. Aho abana bakinira, Red Cross. Ni abaganga babaga bavura mu gihe abantu b'abayimigra babaga baje. Kubona uyu ni umwanya w'aba Croix Rouge. Uyu ni umwanya w'aba Croix Rouge n'imyenda yabo, za Red Cross, abamansera, ingabo z'igihugu, ibintu nk'ibyo, n'ingofero zabo. Ni ibintu biriyo byabayeho. Kuyibona Red Cross, kuyibona hano, kuyibona Red Cross hano.
ibyo bakoreshaga hano yari nka ofisi, urikumva nka ofisi ahangaha. Iyi ni imihanda ya za gari ya moshi barimo berekana uko yabaga iteye. Iyi ni Red Cross uko yabaga yambaye, irimo irafasha abantu. So iyi ni mize muri rusange, ni mize urabona ko. Reka twongere tuhasubire. Okay, so turabashimira kuri Kabagema TV, Imana ibarinde. So uyu munsi twasuye mize, icyo bita mize ya Halifax. Kubibona, izi ni zimwe muri box. Aba ni abantu ba kera. Ibi ni bimwe mu bikapu bakoreshaga abantu ba mbere baza hano. Ibi ni bimwe mu bikapu byo mu ruhu, bimaze imyaka myinshi, muri 48. So muri kubibona, ni bimwe mu byo bazaga bafite baje inaha. Hano babika utuntu, ibintu biba bisekeje utamenya ukuntu. Gateway to Canada, important pour le Canada. Hano niho abantu, hano bahafatira ubwato. So aha niho abantu basoreraga. Urabona n'ubwato, abenshi bazaga muri Canada baciye ahangaha, abenshi. Kubona ubu ni ubwato bwabaga buje buturutse kure, ukubibona. Hano hakaba ijambo rivuga ngo why European before. Aba ni bamwe mu bahubatse ba mbere hano, abayimigira ba mbere.